na le ntho e kgolo e nkgathatsang moyeng mona. Ha! O na le ntho e ntshwenyang moyeng. A e ntshwenya moyeng nthwena e builweng ke mosadi enwa e kgathatsa pelo ya ka, e kgathatsa moya wa ka. Ha no dumeletseha hona jwale ke ne ke tla mo letsetsa ke mmotse hore o bolelang ha o tjho jwalo, o reng ha o tjho jwalo, e matha mona ho marangrang. Ke nga tlo bua ka rona banna ba batho ba batsho, mosadi ona o bua masako o kometse, ha ke bua Sesotho ke re o bua dipchamate, masako o kometse. Sesotho a ko utlwe puo ena e na le mantswe a mangata jwang. O ya bua ha a re banna ba batho ba batsho ba lokela hore ba behelwe thoko hole. A re hobane ba utswa, ba bolaya, ba beta, ebile ka pelo tsena tsa bona ba feta le tsona di pitbull tsena. Ha qetile a re behela monna motho e motsho hole, a re fumana basadi ba batho ba batsho. Qale pele ka hore o ye popelong tsa bona hore ba ske ba ba le bana ba tshwana. Itsa qeta re ba bolaye, ba thunye, ha ba fele, hobane ke bona bothata. E seng di pitbull, e seng di phoofolo, monna motho e motsho ke yena bothata. Modimo hlotse mahodimo le lewatle, mme a bopa di phoofolo. Ke mang a bopile motho e motsho? O nahana hore Modimo bopile motho e motsho? Ha ke nahane jwalo. O a ifumana mona ho marangrang mo a buang teng. A re monna motho e motsho ska bua, a re monna motho e motsho ke mmolai, ke le show ebile wa beta. Yes, I agree with you wholeheartedly. What I say is ban the black man. They rape, they steal, they kill worse than any pitbull could, and they get away with it. Ban those that are making the laws. Ban Ekreleni. Ban the black man. Get all the black women and cut out their uteruses and their ovaries that they cannot procreate, because they will all turn out the same, because they are all the same. I'm very passionate about this. Ban them, kill them, shoot them, get rid of them, because they are the problem, not pit bulls, not animals. Animals are beautiful, and they deserve a warm bed, food, love and attention and everything else. God created those animals. Who created the black man? Do you think God? I don't think so.